伫咧罗西亚瓦近波罗的海的加里宁格勒有一个真介意猫仔的小镇，当地超市阁有饲一只真出名的猫仔。不过最近因为店内饲鸟，互人检举违反卫生条例，真侪民众伫咧店内都袂当阁看到这只猫仔。随着有6000多人发起联署，希望互这只鸟阁转来做店员。倒伫塘边看风景，有时阵接见民众握一手，形容无代志落来算钱，搁食瓜，鱼子上点心，就是小镇网红店鸟，世界朴实无华一天。捌伫街仔头流浪3年前开始到昨日诺格拉兹克这间超市讨食面，顺势店面愈店愈久，店家顺势将其收编，搁拍广告甲月历，为防做年度最佳员工。Оставался, мы сделали ему рабочее место, он стал нашим сотрудником. 虽然做过疫苗也拄过糖，不过世界无偌久也是互人检举违反卫生条例，当局禁止伊入去店内，店了饭碗一年肉都无去，民众进门看无世界，拢食唔甘，人客伫店内排列社批要求互世界负责。网络顶悬的相关人数超过6000人，拢望伊赶紧转来。Ну, потому что котик симпатичный, и он как бы символ Зеленоградска и символ, наверное, уже магазина. Поэтому подписываю. Мы, честно говоря, нам очень интересно посмотреть на человека, который наябедничал на кота. Вот просто скажите, каким надо быть душнилой. Люди ждут возвращения, спрашивают, когда вернется кот. 其实当地是一个爱鸟的小镇，世界以外也有70只鸟仔伫大街咧生活，真受到大家爱护。大浜的鸟会上，设置鸟的交通辅助，也散发温暖友善的气氛，甚至也有鸟食贩卖机。电话车早起饲一只鸟仔，这一天都袂白白过去。游客甲居民热心来饲，人鸟和谐相处，随时能看到咧顺鸟毛的人，加做当地上水的风景。公视新闻是会中朋友。